So anti yabona lapha nti okuyindawo kanade ngifunda ukukhiphe siye khona uthiwa kuvaliwe. Mana ngifonela undoda. Ungakwanisa ngiqhuma ngenyawo. Ngiqhuma ngenyawo? Mana right phela. Mana ungayenza amawana zange ngisho ukuthi uyaqhuma ngenyawo. Lokho ngiyabuza lami ukuthi ufiti kangakanani nanti. Mina vele ngisoze ngibe fiti kangakanani kanti wena utsho ukuthi ulama taxi. Awusho ukuthi ulama Honda Fit kanti wena? Ama Honda Fit ngilawo angikhulumile. Then sokwehlela. Abafana ababhizi ngama Honda Fit manje. Anti uyakwazi mina ukubhizi even manje intamba makubhizi. So ukuthi ngithathe Honda Fit mina ngiyikhiphe emgwaqweni ukuthi sihambise. Akuyenza nti. Kambuke lapha esiya khona i-Tiffin taxi 30 minutes. Ngiyakuphatha inyabe ndiluze emalini, count ukuthi ndiluze emalini. iHonda Fit womela. iHonda Fit yenza malini? iHonda Fit kada ngama $6. Kodwa mana ngikutshela nama Honda Fit angu 500. Eyi1 yenza 600 pound ngelanga. Yeah. So izimali zozane zokuthi lawe ungangenzela kuhle empilweni nanti. Yabona ngakuthembisa into eziningi. But ngilama surprise so angesoze ngikhiphe imoto emgwaqweni mina nti. Ngiluze i600 pound ngelanga. Ezwana ngizafuna ukulungisa nti ungajaki ngifuna ukuthi ngikwenzele lawo izinto zibe lula. Phela lapha ucabanga ukuthi into le singayiqalisa sokucina sokuyifuture anti hayi future ngikhona le ekhanya mana ngimfonela umngane wami ngizwe ukuthi angathi malini. So ngoba empilweni kumele sisupportane. Even imoto ngilazo mina nti ama Honda Fit ngilawo mina. So untshela ukuthi wena ngoba imoto ichona ichovisa from 5 o'clock ekuseni khathesi kusikhathi bani kuntambama uyabuluza 600 ngoba 600 imoto akudala. Yes singathatha iHonda Fit yomngane wami besifonela omunye umuntu asoza charge imali eningi. Fona ke sisi. Yeah. So lokana kufuna ukuthi lawo. Fona phela. Mana futhi ngikaze ngizwa abafana ukuthi bangaphi. Hayi ngiza kubona mina. Akunzima. Allo selingaphi ndoda? Egweru. So isprinter lishiye emuva. Ozaqala ukufika mbani wona le sprint? Ubajiye ku road block. So lingafika kuyabe sokulethi bangafika ngabo 11 ngo11 so singabe siloke esimile khona pha ngo11. Zwa hayi ngomunye umuntu endayo lapha. No alright yekela ndo. Kodwa anti yonke into right imoto zi right konke fuel lithelile. Alright. Zwana ukuthi asiqhube. Hayi mina mahlavele ngeke ngiqume. Mina uyangibona kahle nje wena bhuti. Imoto zibhiza ngiyakutshela izibhiza. So mahla untshela wena uyehlule ukufonela imoto eyi1 ibizosithatha lapha sihambe eloji le. Ngiyabe ngiluze emalini. Uluze emalini mahla? Kade wena ucabangela ifuture yakho. Noma kuyifuture mahla emalini oyiluzile. Ukusuka lapho siyeloji noma ubhadala khathi seyencinye is about 50 pound. Umahla untshela wena ungawamela nge50 pound. Aso 50 pound kubhiza kulamuntu okwazi ukuthi mali abantu so umele ukuthi la uzwisisa ungawomisa ikhaya. Mahla laba bafike ebusuku kulaba abantu abachova around Blawa yakho apho uthe lama Honda Fit ayi5 achova around Blawa yakho na. Ile 5. Kanti manje statement zakho indaba anazizwakala nganazihlangana mahla. Zwana soze nduze phela 600 pound. Indaba ngathi umbona ngathi ngingumntana ongacabangiyo mina mahla. Kodwa ngicabanga siqume lapha ngicela ukuthi Qhuma sisiyanga. Ngicela ungenzele into zibe. Siqhuma sisiyanga. Ngicela ungenzele. Mina ngiqhuma mahla. Asiqume manje singadlula edakeni sesifike. Mahla umbona ngizwa awuthi ngibuyele ngikhaya mina ngiqhuma ngenyawo. So wena usho ukuthi usidabula lapha sifike lapha. Ngiqhuma ngenyawo ukuthi nathi njalo lama Honda Fit. Ila ama Honda Fit ngani ngiyakutshela. Lama Honda Fit akho.